no tila nga di met pauli, di pa maginawaw sexy, agtawen santi 60, lung ay na pailat makagargari. Umakit nga agpaisong, napigsa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Babaketa, isut kun kunada kanya, uray manuyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatol iti bakit, gas kala at dadlangin, awan sa pulam ti kinasam i, arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulam inakinagaget. Nagkelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Babaketa, isut kun kunada kanya, uray manuoy uya wendak di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Ipumadol iti bakit, gas kala at dadlangin, awan sa pulam ti kinasam i, arakok na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulam inakinagaget. Nagkelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da, di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Babaketa, isut kun kunada kanya, uray manuyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Babaketa, kuno nga babaketa, di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya. Di dangami na mo tiganas, di bakit akainayan aya.
Nasnan asyak tayo madayo Kitlikan ayat abun ko Rebeng na laeng ngayon nagbirukin Tay mabukudak kanyak na ikedeng Lupay na sa ngemday tuwing tirumbeng Amuk adakes intar aramiden Jakmay turet pay ngayon na kuyaen Panagluana kapukan yaklaen Jakmay tur no sa tilakangekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Palubusan kan ngay sutay sulyana Pusuken rignam isut adan karbengan Awan titengel ko amang ikut ken ka No dilatoy ayan ngay nakin parik na Jak maipton no sa tilakangekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Lupay na sa ngemday tuy tirumbeng Amuk adakes intaan aramiden Jakmay turet pay ngayon na kuyaen Panagluana kapukan yaklaen Jak maipton no sa tilakangekto Kapulaken ayat binulod ko Aklunek nagbalinak anaro ko Nagpaatipin isaan ko apukpukon Jak maipton no sa tilakangekto Kapulaken ayat binulod ko Obiyan ko agawit at tulata Taparaken ka tiragsak amarikin na
Dito'y pusok sikat iyar ara sa asna. Kinadungo nga impaay mo nagpaiduma. Wen biyang ko agkawitak tulata. Tapno kagek nay duling ana pala basta. Uray no dagituyen tilini pati panawen. Di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawida ket agawida tulata. Tapno di ta denam agbyag manem di arapapta. Umadawak ipigsa amang tapaya. Ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawida ket agawida tulata. Day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari. Uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Wen biyang ko awit ko itat malaygi. Uray inawis na tisulisog jak nagkiri. Di nakabailan ayat ko ken ka nasudi. Kasta kumamet pamateg mo dim narupsi. Wen biyang ko agawida tulata. Tapno kagek nay duling ana pala basta. Uray no dagituyen tilini pati panawen. Di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawida ket agawida tulata. Tapno di ta denam agbyag manen di arapapta. Umadawak ipigsa amang tapayang. Ititunggal adang tinalupoy asaka. Agawida ket agawida tulata. Day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari. Uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Isut sa niyan asibibiyag lata di kari. Uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Dakarin kaniyak idi di nagpulos mapamati. Asisyak latiagi ko di tapuso ken ayan. Awati ka pamatalge asisyak latinapate. Karin na sumang palukne di tirik na ken daytoy timulang let ang nakaunggan. Ano siya di mangyawat kakaysuna
kaniyak di nagpulos mapamati asisyak lati agi ko di tapusom ken aya awan di ka pamatalge asisyak lati napate karin ngay sutmang palukne di turugnak ken naken daytoy timulang lan ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan jag mabalin amabaw yan na sikat ipatpatke ngaminag may saka tuy puso daytoy timulang lan ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaysuna nga ayan jag mabalin amabaw yan na sikat ipatpatke ngaminag may saka tuy puso ngaminag may saka tuy puso ngaminag may saka tuy puso. Sangsangayan ayat akin na ikagumat na ipaay mo puno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makit kita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpategken pudno adungdungin ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makit kita nagidinarway nga inaruta tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungin ka
agmay-may sa katoy puso. Agmay-may sa katoy puso. Agnanayod ngay ayaten ka, ipatpatekken pudno adungdungwen ka. Uray paino imatayo ka, di nagpakada, magudas man daytoy biyak ko. Agmay-may sa katoy puso. Magudas man daytoy biyak ko, agmay-may sa katoy puso. Denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan pudno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo tuy kantak panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal,
ginura ken inapa, awan pulos di babainda, i-post da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan pudno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pubrana, isuda kita tay mang perperdi day tati libangan da. No sikaket gimura iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladakes nga apal na. Malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos tuy biyag. Nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman marikriknak tibarat arakok mo kaniyak. Narigat iti maglipat iti damong ayat, ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak.
saksakit ay maininot, di mo kadi baybayagin. Balik anak di kinalamis, awanan day di pamate. Day di sangit para nilaylo nagpanagin apan ang limlim mo. Iyepkas mo kadi di na kumparparikaten, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliwin. Kasikapan panunute, gamintay ayeten ka, endya kaya ibang namnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin, asika ang mismo at timen, aklunik ang si uulimen, mulunan dagiti sa idde. Marik nakti kinalamis, awanan day di pamate. Day di sangit para nilailo nagpanagin apan ang limlim mo. Kaya ibang namnamakin ka. Iyepkas mo kadi di na kumparparikaten, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliw.